kum sang hajakwa somkwa paruk le sang ni panga Indo China border agreement a chuan ramri a face off in mu thiam lo na thleng ma se ramri atanga kilometer ni huam china tu lamma ma in silai emo puak thei thil manga in be na thlen tir lo tur in remna an saina tin India shrimshrim hi khovela sipai nga ber pani na le sipai chakna lam a palina an ni chung hian ramdang ta na noksak aggressive zong le khovel ma a in sho sa a chapo zong hian om ngai lo ma independent nu a turamma ala be masangai lo ti thei ane achan chu India Army doctrine a hian ROE rule of engagement mel ma ma chon dan in kai hruai na mu mal tak oma chuta chuan India sipai te hian mel maram laka po ni se ral thuam lek masalo tura ti anni amai ro chu China sipai PLA ten Galwan Valley line of actual control a India sipai te hriam hrei mangin rong taka an lo be na wangin sipai somni zet kan chan kha ani a ramtana sipai te thi na hian India ram atirumin thinlai adam thengang lo ani India ram sarkarin armed force te kuda ram himna atana thune ina pum hlum athanta ka chuan India Army General te pon ni somni tharuk sang ni somni inrin ni khan an doctrine rule of engagement chu tidang lamin Indo China borderline of actual control a duty mek India sipai commander rual te chu tul in ti a indu ani phot te chuan in silai le indo naral thuam eng po in mamo apiang kha in mang theye ti in thu apetam hia mai Army General ten restriction li pa thunei nan pek to ber chuan ramri a Army commander duty abo ruak le shom zong tuar tu te hian an sipai te thu pe in an du phot chuan silai le ral thuam sang nen an be le te mo an be ma sa thei to ti na ani hengba ka hian ramri le mun poimo laya India Air Defense System zong te chu activate ngal vek tur in thu apebok